Mwanki ni jutemete ntame na gutiga nyomba ithatu ciite buru na gutiga karibate na kiraro. Mwanki juju rajumire tentere cha kabukuru athiru roji na njutigite kinya ene nyomba je bate na gintu kinya kiriko nyumekira kyonthe giukari kukwira nyombe ukomoka mwanki gatamenyekana na nandi bakurumba bantu bawendi boboye gutonyera na kubateithia kenda gucokera uturo bwa ukabere. Makarika ya mutino yo mwanki no yetete na mbere ukuzero mwiri oyo embe wadini athiru rujene nararuanja imwe nturene akalankwarera etena na bele kwethira buru oringi wadini weye nturene ankungika bukoro mwanki ne yo ethirite nyumba ithatu cia Pastor Joel Muturia na into bionde kwethira ko otenya kintu inyake kari toronokerie kunonto torererie koria mwanki yo twakinda na nayo tore moi koria pio. Kwa hivyo tegintu inyake kari twatetheria nyumba ye ya ere mbere tweri korie nge ni omwaki yo akilira ni ya nyumba cia cionthe ndina kumaka kona muno no ntunde kuya yoro ndatirime wakwa ikuire biyete thacia oro pumite nangi traumite kija kwa kwa kundi kuthirire ndacia na tukurara ni utethi turatetha cuna nturi turaithiro kwa Pastor gukuya iturayire tumatukite toya twathira muceyo tethiri ko nombi turathire kutheri aturora cinye gethira ni okore kwa Pastor nonto utebu brare nombi bariwa kaumoka mwanki yo mwankari ukatiramenyekana na ntura yete stima utebia kuria utembi ngwa hira twigirite no cio turegirite oro no cio tugenderea wikira document ciakwa cionthe na inyam bionthe ntobia munda kinya mataitu yonthe yaire menyere imbibira retere thine mwanki nonto tutetumaira stima ntura yetu ite stima tira twethera twinabio ni sola twatumira tumbeteri twakania mwanki ndi tutamenyerere ina mwanki yoyo uraumirire twi no gaturonere nyumba ikiya akinyete kuboreria njaye MC wa Thiru Roje na Julius Kabera na wete ngirwe timuyoro nderwa musiyuma yo kuja nyumba ithatu na ndastoka na inya mnono ntu kumeke athira ringi kuraite njenge na ana bakaithire kubeli lakini kanchogire murungu katho no ntu thimu turairire ku kinyethira into ibiraire bionde kan boya kanya kampe policy yako ki family na ndibere tukendelea otethania na ara tukukombe kana kuonthe ontu kinya family wingi yaire boya atirwe njao na inda ndererie na njira cionthe ira ndaumba ndabakira kanyumba kanini kala bakuria thai riu no ntubatena kia kuria wikira kana kinya kuyeka mutwe ni bakuromba mukaini obaibire kwa kiao kuma tongeria bathirikari na ntuba wendi boboya ni babatethie kuromba ndiromba ngabana wetu kawira eya tutethie inkuromba mwesimiwa wetu ndani kile eya tutethie nenyo imendire pukawira kailemia eya tutethi no ntuba kwithira tebio tutinabio musiju othe yo aire bio na yo athira tebi nya twinabio ntuba wendi boboya inkuromba tu bantethie kuma nturi betu thirikari na kinyanga banetu akinya na no ntundu cia okola itayo kola baraba bakijete onto ako eya tutethie tu na bura kukumbikana ndibabea radio tethere family nontu kinyana baraba timo se yo twetikia kidira bakedira bai comfortable sukuru twedindirira twate bina biana baginya uniforms yo no bida ira cionde maukuyara ire and document wingi cionde na kinyabia kurea na kwa kurara tudindirira tumbote there nio kama wetu kawira mwangaza tukuipa kuma cia kuno kolea kuntu wingi sana lakini antu kuboko ni antu yontwa antu batena bia kurea batena kurara batena ngua kama naitu kuromba yene kitiyo kinene wako antu ba nkiripotera weru weekendi ntureni ankungika bukoro wa dini ya Thiru Roje na Gembe Central Betao Marion Karugi wa Kinyua.